Gorgani jabu rumah binuat batu hula. Manortor hami nuaing dison nasian simanido. Nainggolan, pangururan, sabulan, parmahanan, lubar raja, sapurna pitu. Bah, stok ke jomang. Guarni hutan nami niro muna yamang. Guarni hutan nami Berarti hutani poster si hotang hariaboho, holbung, dohot tele. Permusik nami. Oh lamang. Ala pangisi ni pulo samosirod do hami do nahumaliang na. Bay damang ma musik Pulo Samosir.
Permusik nami amang poster siotang. Olo mang. Ala naing manortor mahami di pestaon Olo. sian haunatas, si tuluama, tubosi, si torang, si gaol, paritohan, si libat, si lain, pitubatu, si gupar, dohot huta gurgur. Permusik nami. Olo mang. Ay di ingot tamudo pete lagu Dekke Naniura. Oh, hingot tami mang. Hingot tami mang. Olo. Atong ima baik kamu laguna Dekke Naniura. Oh. Asam manortor kami. Nauli mang. Oke, musik. Masak sobola di lockdown dah. Alay itu masay tabo. Allah. Umat masakan na paling terkenal
Airang namar na lusa piak ka na poson. Luar biasa do ala ba. Parmusik nami. Lanjut tom ma muse tu godang na hicay-hicay. Bay damang ma. Nyo pangaritaran na na. Alasaha do udangat tuhami matsay toro do hami ro mangadubi pesta adat Batakon. Oh, lamang. Hami naro sian ranto parapat. Pamingke ay Nabara, Kota Pinang, Negeri Lama, Balam, Bagasiapi-api, Dumai, Duri, Tanjung Balai Karimun, Batam,
Tanjung Pinang dohot Pulau Bintan. Oh, mang. Open waing poster si Hotang dengan kawan-kawan. Oh, mang. Bay majolo musik di dia do holong ni rohami. Enggo so salah ciptam murutong raw na te. Oh, iro, ciptaku deh, mang. Ido bay mamang. Mau lihat ya, mang. Oke, mau saya. Pulau Batam. Ya, masuk Tanjung Pinang. Tanjung Balai Karimun. Dohot Pulau Bintan. Ya. Ser mana itu? Ser mana inang? Ser mawon. Lima. Ya, itu kamu mau saya serat apa kapati? Siapa mingke? Air Namara, Parladian Pimpot, siapa tapi yang baru negeri lama. Masuk maita rame-rame itu. Alah. Ya, bangan siapa api, Dumai Duri, Tanjung Balai Karimun, Usus Pulau Batam, masuk. Ngarobe, Barbatam, Bangales Saweran, akan ararai baik kamu Barbatami. Oh, Romo saya sebagai siapa? Respect kamu amar bapak siapa? Iya, tidak mau ketinggalan dari Tanjung Pinang. Oh. Ya, Tanjung Balai Karimun. Sangat mencintai musik tradisional Batak dan tortor Batak. Juga dari Batam, Tanjung Pinang juga, Pulau Bintan juga. Perpakan baru, masuk. Eh, Parkarinci, maju tuh dalam. Orang maila tuh dulu. Goyang mah terus. ya, Air Namara, angkat oke di kelapa sawit tuh sih. Oh, Ngarobe toke. Tong lau pasangan saweran na sila. Akan ararai baik kamu. Ris baik kamu. Iya. Mana? Manggora hopos. Si Bata Manggora hopos. Lek kamu dewet tuan kana posoi. Iro. Daga tahe. Ay, ser de. Pargos sinami. Godang dope yanak kon namion di bagasan persikolan nabe. Adong SD,
adong SMP, adong SMA, adong muse di perguruan tinggi. Songoni nang akada dana namet meton. Asa si burmagoda ngonnya di pasu-pasu de bata. Asa gabe jol mana haseo di jolo ni keluarga. Tarlumobi di jolo ni tuhatta. Pargorsi nami bay damang majolo godang pasu-pasui.
Pemain musik, Ya, Ketua. kami datang di sini di pesta adat Batak ini rame-ramenya. Ada dari Serdang Bedage, Lubuk Pakam, Tebing Tinggi, Bengkel, Kuala Namu. Kuala Namu. Iya, Kayak pernah awak dengar itu Kuala Namu. Itu lapangan terbang yang baru itu ya, Ketua ya? betul. Soalnya selama ini awak di Polonianya. Oh, sekarang Kuala Namu. Oh, udah lama awak nggak pernah pulang ke Medan. Ya udah, teruskanlah, Pak Ketua. Tanjung Merawa, Simpang Marindal, Pasar Merah, Perbaungan, Seirampa, Kampung Pon, Babban, Tanjung Balai, Kisaran, Indrapura, sama Pantai Cermin. Oh, ya. Pemain musik, Ya, Ketua. mainkanlah dulu sabantal sapodoman yang berirama Melayu itu. Oke, siap, Pak Ketua, siap. Oke, sabantal sapodaman. Alah, inilah dia tortor Batak berirama Melayu. Mainkanlah maci, ayo masuk ke tengah. Iya, macam mana yang dari Tebing Tinggi itu? Dari Tanjung Merawa, dari Serdang Bedage, Lubuk Pakam, juga Kuala Namu. Ya, Hehehe. goyang, digoyang. Ya, dari Seirampa, goyang terus. Kampung Pon, Bamban, Tanjung Balai, Kisaran, Indrapura. Macam mana pula yang dari Pantai Cermin ini? Hei, iya. Iya, goyang ke kiri, goyang ke kanan. Maju sebentar, mundur sebentar. Itu dia, tortor Batak yang berirama Melayu. Luar biasa. Sabantal sapodaman. Ya, masuk lagi dari Perbaungan. Putar. Udah datang pula dari Tanjung Balai kasih saweran lagi. Yang banyak-banyak kasih sawerannya per Tanjung Balai. Iya, datang lagi dari Kuala Namu mau kasih saweran dia. Musik, Iya. Pak. Bisikanlah, di sininya kesempatan berbisik sama teman-teman. Iya, Bisikkan apa yang ada di dalam hatimu. iya. Apa yang perlu sama kau bisikan di sini? Tiap tanai. Goyang semuanya. Iya, Pantai Cermin membisikkan sesuatu kepada Deli Serdang. Alah. Iya.
Mangadobi gokkod do jauh-jauh muna di pesta adat Batakon. Toro do hami rosia tomuan. Kapu Kristen, si Pangdua, si Marito, Narumonda atas, Narumonda bawah, Perluasan, Rabong Merah, Labamba, Ayah Labamba namang. Lapangan Bola Bawah, Oh, si Pangopat, Segitiga, Tibanggalung, Nagahuta, Dohot Pajak Horas, permusik nami, oh namang. syatlar menima bain musik nada, mantak bain ate. Oh lo, ay sa tayo juga mang. Oh. Ay si Pata, kamu betul di bani asa sona tapi caro hanai memainkan alat musikot deh mang. Oke, sorry ba, nyon. Ay itu asa sona tapi caka kirenon. Mantak bain dah. Nauli mang, nauli. Ya, gentlemen. Ya, parto mua do kampung Kristen
Dorong ke bawah. Naik pelan-pelan. Hilang. Semangat. Akan apa saya? Akan apa saya? Oh ya, akan apa saya? Ya. Maju kana posoi. Ya. Ala namar pangidua donasida akadongata dohot alialeta. Ima rombongan ni kantor kehutanan, kantor DPR, kantor bupati, LSM, wartawan, perrude-rude, pengusaha angkutan dohot akana asing. Ala ni musik nami namar saudara dohita di bagasan guarni tuhata Yesus. Baik maamang dalam Yesus kita bersaudara. Nyoma pangaritaran nana, tabo baik po.
Mang pargossi nami partarias namalo nang peso hudok nunga di boto songon nidok niu pa sama dohonokku hau galagala manin na pajakitan ni si Sakkeus manang tudia pe akayanakan nami mga laka sa itoktong ma didongani Tuhan Yesus atong baydamang majolo kodang liat-liati asa liat parhorasan jala liat akan adenggan dia kayanakon nami sa luhuna bay mamang nyom mapangaritaran na. Mau lihat ya, Pak?